live wasay. Ano kam na live? Oh, hey then. 깜찍해 nga. Alex, kulito din ang sabi mo sa TMC. Oo, hindi ka ito kung masyalayan ng bagay lang ako kung ito lang sa mga rin. Ano na naman sabi mo? Basta nakapagsabi mo lang. Ano na? Eh, makala yun, hindi lang sa live na rush. Ay, kira mo lang yan. Hindi na ka-live sa radio? Oo. Gusto na ako kung line. Ali? Friend, wala ko 87.9. Kam, pinasim to ka. Iyan mo lang, pakil belang. Ay, panim siya kasi nung wala. Mga kamiw! Ito kasi, eh, kasi mo tangal kamilaw may sa TMC na yan. Pang, kasi. Okay, katong go start ati 5 minutes sa cellphone live rasyo katong muli kami lolo ko Mr. YouTube YouTuber Facebook. Okay. Oh, sige, namalay. Okay, milwap sige katong tial ang SR State Council Office laan niya yung book mula ni Cell 12 General Election Rablurang SR di imol البلور المضر يال بلور يال ستيت تربيلا لين تدي elected تيجي مورا ستيت كونسل تيرا مورسي يملك ترا مو غابرنور مادومي سملانيا 16 النقل للوفار سلمرا بالوت تيرا من الفايل ما قدمو ملوي الجكارا كم يدوزا yang adlal loda central box similar orior mlar obisra secure orior ngalang yun federal mlania proper box martial obisra state council ngalang Ngchesar may lakada di mo also mataygal getkal di dakdakal central box ma proper box tiyang di legislature at large makmonto mataygal niya getkara yelno secure al scenes and then mo brege announce ra yel bla abi tirigel mlangay ara hook el al scenes ma gen number 1 ra balot al mlekay isikla Benjamin ang ilaya 136 nila 136 senkyo number 2 Hasinta K Tabalwal Sinta ang ila 125 125 number 3 Priscilla Y Siangaldev ang ila 108 108 then number 4 Jackson Doktok ang ila 127 137 number 5 El Feliciano S Watanabe ang ila 105 105 number 6, El Chabi May, ang ilaya 111, 111. Number 7, El Frangi E. Raalul, ang ilaya 127, 127. Number 8, El Isabong Saito, ang ilaya 102, 102. Number 9, El Sylvester R. Nirgalaw, ang ilaya 123, 123. Number 10, El Margi Kunihiro, ang ilaya 95, 95. Number 11, El N. Tad Miramangyor, ang ilaya 136, 136. Number 12, El M. Tiari Kazuma, ang ilaya 150, 150. Number 13, El Percy Pito Raalu, ang ilaya 94, 94.
Number 14, el Florencio Adalbay, ang nilaya 97.97. Number 15, el Dwayne Hideo, ang nilaya 50.50. Engel last el Marabalot, el number 16, Junior Heroncio Sposungol o Macuse, ang nila 129. 129. Lanya total ra 95 el right in, 93 Amlora Abel Noah, Yegel Tablong Blanc. Ay, blank. Ano yan? Oh, tinakat na siya. Okay. Kaya nga rin yung tinakat. Yang kanya tablol 93 Amlora Abel Noah, yang kanya tablong el Biral right in, el Wuplora Bebilar up, and then yung niya 357 el Blanc. Igigita get kara Secura Central ma proper box ra 12 general election na blue ng SR. Ilan niya kada moment sa tilil nga bloob ara tikal ang SR amilin tra 1 Almora 9 al Adal Almora State Council. Mablo ng SR ang aling total registered voters ng SR 594. Ya total vote cast Trial Messenger LLC sa kanya 253. Manggel Wayad Lulgot, number 12 M Kiari Kazuma, nila 150. Gelong Erung, number 4 Balot, Jackson Dokto, nila 137. Number 3, K. Isik Benjamin, nila 136. Number 4, Angel number 11 na balot, tel N. Tad nila Munyor, nila 136. Number 5, Angel may number 16 na balot, tel Junior Heroncios Posumul o Macuse, nila 129. Number 7, Frangi E. Alu, nila 127. Number 8, number 7, Al-Hasinta K. Tabalwal Sinta, nila 125. Number 8, ang game number 9 na balot, Sylvester R. Nilgalaw, ang nila 123. And game number 9, Chavi May, and may number 6 na 111. And then above 10 Elmong, number 10, Amle number 3 Rabalot, Priscilla Y. Siangaldev, 108. Number 11, number 5 Rabalot, Feliciano S. Watanabe, 105. Number 12, Amle number 8 Rabalot, Lisabong Saitol, 102. And number 13, Angel Mena number 14 na balot, del Florencio Adalbay, 97. Number 14, Amle number 10 na balot, del Margi Kunihiro, 95. Number 15, Amle number 13 na balot, del Percy Vito Raalu, 94. Engel me right in Abel Noah, nila 93. Moong nila Percy. Meron tuwin hilewon nila 50. Agigit kara del 12 general election rablo ng SR kompansula ay unofficial results ra 12 general election rablo ng SR subject to certification after absentee ma-confine ma-walk in. Yung total Larnia 90 all total absentee sent out el alta
hindi na mla receive del absentee mla niya 14 ang walk-in. So outra nailil total sent out del absentee and 0 receive del mail ang ilalsins. Kung lumal check kami multra Friday next week. 7 days after Friday last check kami emro mo niya orang ala ngidil absentee mesoy sobra Friday next week December 5 in morning orang ala absentee ra magplok ra absentee 5 p.m. on Friday December 5. And then naman niya 14 walk-in. May gigil niya mo ringi o arongaler sa ginal December 5 p.m. na obisa thank you. Mansaw la Tigel Lomes Orange Intel Program ma Friday na December 5. Everybody say bye. Say bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye! Ano sum? Alam. Hey, kawan masal.